sve ovo što radimo, i to je Gordana na neki način rekla, radimo isto u funkciji prevencije genocida. Dakle, da ljudi čuju i da ako nisu do sad, nauče istorijsku lekciju. Šta nam se desilo u Drugom svjetskom ratu, šta nam se desilo u Prvom svjetskom ratu, evo ovdje u Srbiji u Mačvi. Šta nam se desilo, dakle, u eri pokolja, šta nam se desilo od 1991. do 1995. Dakle, ovo što radimo je u funkciji prevencije genocida. E sad, trenutno, u ovo vrijeme u kome živimo, po mom mišljenju ličnom, nema opasnosti za preostale Srbe u Hrvatskoj. Tamo je isto 3% Srba i čast iznimkama, tamo je proces asimilacije tako snažan, proces kroatizacije, promjene imena, katolizacije, prelaska na katoličku vjeru, tako da taj problem maltene više ne postoji. Ali gdje postoji, gdje je naš narod u opasnosti? Po Bosni i Hercegovini, posebno u Republici Srpskoj, posebno u njenom zapadnom dijelu. Ono je zaista, kao što kažu naši političari, nemoguća zemlja. Tamo nijedan narod od 3 naroda konstitutivna nije zadovoljan uređenjem te zemlje. Muslimanski, odnosno sad bošnjački narod, smatra da kao što Hrvati imaju Hrvatsku, kao što Srbi imaju Srbiju, da oni treba da imaju Bosnu i Hercegovinu. I ozbiljno se spremaju da tako nešto i realizuju. Dakle, vi svakodnevno maltene možete sa tih medija bosansko-hercegovačkih čuti takove neke pretenzije. Možete čuti da u Hadžićima kod Sarajeva, dakle, gdje postoji namjenska industrija i veliko skladište, dakle, da oni imaju haubice, imaju raketne višice, raketne bacače, imaju dronove, imaju instruktore obučene u Iranu. Na području između Bosanskog Petrovca, Cazina, Bihaća, Kladuše imate locirano, skupljeno oko 30.000 migranata, među kojima, prema podacima naših službi javno, to se isto može naći na internetu, mnogi od njih su instruktori koji su obučavani u Iranu, Afganistanu i tako dalje. I čekaju apsolutno pogodan trenutak ne bi li tu Bosnu i Hercegovinu učinili onako kako žele, a većinski su narod, mada konstitutivan samo, ali većinski narod, da je učinio onako kako on žele, dakle građanskom jedan čovjek, jedan glas, u koje ako se to realizuje, nas tamo nema. Sa druge strane, u Republici Srpskoj, posebno ovdje u Bosanskoj krajini, gdje se nalazimo u tom hrvatskom trbuhu, okruženo tom muslimanskom, islamskom i hrvatskom populacijom sa svih strana, mi smo nepripremljeni. Onako kao što rekao smo da je bilo 14. 41. i skoro pa 91. godine. Uopšte niko ne računa na tu mogućnost da bi se neko zlo moglo desiti. A onaj ko kaže da se to neće desiti, odnosno da neće više biti rata, samo ako pogleda 100 godina unazad, nema ni jednog argumenta da tako nešto tvrdi. E sad, sjećajući se jako dobro, to su bolna sjećanja, našeg srpskog nejedinstva u odbrani 1995. godine, kada Vojska Republike Srpske nije pomogla narodu Republike Srpskoj krajini u Bljesku i Oluji, kada Vojska Srbije i Crne Gore nije pomogla narodu u Republici Srpskoj. Jako se bojimo da će se još jedan primjer, ne daj Bože, takvog nejedinstva opet desiti. Završavam. Možemo čuti da iz Srbije, dakle, da neće biti novih Oluja, neće biti novih pogroma i progona. Voljeli bi čuti jednu jednostavnu rečenicu, da će u slučaju, ne daj Bože, i na Kosovu i u Republici Srpskoj, Srbija svim svojim materijalnim i ljudskim resursima braniti Srbe na tim teritorijama. Osjećali bi se mnogo mirnije kad bi tako nešto čuli.